O te whatalo whātu. Ma whawhelo i atu I loto pa ia ma loto mamalu le nei tai au fōu. Le asalo na lua le nei o nei a matanga le nei tausanga lua afe lua sum leono. Ia fia laba e whatalo whātu loto pa ia ma loto mamalu le nei tai au. Lau whonga fia o loto sa fia. Ia ma loto au le lei ma naia tele o tau Ia malo le soifua, malo le ngā lulue, malo fo le tau wanta. Tali tonu wa le whamoe moe. Tātou sauni fo le tātou fo launga le nei tau sanga. Iei le langona le whaingo fie. Ai whaingo fie me umba le fantasi mai o le tātou ali o Yesu Keriso. Na te taitai, na te muli muli. I le amataina o tātou le nei tau sanga vi ia le tua. Whatalo whantuai, ia I le pa ia maua lungo le tātou e ka le sia I ona tūlanga whalupe. E whapena fōi na whawhelo I atu I le sunga I a Fiso. Ia ma pasta na au mi le nei tai au. Tātou le mafuta ma le tātou tamā ma le tina whaifi au. Ai maise ia olo o iai I lātou le weekend atoa. Ia wale kempa le tātou youth, tātou tatalo. Ia o le nei aso muli muli mo le lātou kem. Aia tātou tatalo ia whātou mawina le atua. Lana pui puinga o lana whamanuianga I se taimi. Lātou te toe taliuma ia I whanua. A maua lungwa le vi inga o le atua. Me le nei tai au malo le soifua. Langi mama malo le ono sa il nei tai au. Ia le tua upu whapenei le apostolo o Isaia, profeta o Isaia, upu whaperofetanga ale te malo o Isaia. E whapena foi se langona o lewa tātou iai le salo na lua o le nei tausanga. A se oso tā ua fo lea mo oe maa, a tātou whatapena la tātou folau, Ia tātou folau le anga le leo le tua. Whamaila le talanta malo Isaia. E limas fumalua whamai alama ia. Ina alama ia. Ia e ofu I lo malosi. O oe sionae. Ia e ofu ia ofu mātango fie. O oe Jerusalem mai. Le a ai ua whaasaina. Awa e le toe atu ia te oe. Le ua le peritomeina. Male ua leanga. Ia e lulu oi ia te oi ai le fuefu. Tula ia ina ia te tia I lona no foa. O oi Jerusalem mai. Tatala ia unono tanga. Tatala mai ia unono anga. O lo ua. Oe Santa Fea I le tama fafinea I Asiona. Mana ia upo le tamalo Isaia. Pai mai Isaia. Ala mai ia. Ala mai o le wa mata le tausanga e lua afe lua sfuru maleono. Mai la tala el perfetta. Oa I fafita auri. Oa I fafatia tamai. O lo totoe mai le nata usanga lua afe lua sfuru malelima. E iei le langona. Ofu mata ngofie. Sauni tātou te ofu mata ngofie. O le ata pena le atua. Awa le tātou whaulangwa le amataina o le nei tausanga. A o iai ni e fuefu poni le fulefu o tātou tino whamai. Lulu ese lo na winga. Ave ese ni whaafatia tamai. Ave ese ni lafulafua. Ave ese se feitanga I nā tausanga. But today is a new day. O le aso nei whamai tāwita. O le aso nei o whaia I eo. Tātou te ori mawhia iai. Me lea la inga o le atua. Whai ona tātou tūlai ma le nei tai au. Mo le amataina o le tātou tāpua inga I le li. Tātou te talo o le atua. E mawalunga lava la ua fia o iso se mea. Awa oi o le tupu ma le ali o li. E le ai ase atua e tusa ma la ua fia. Wana oi o le atua e to tasi o le atua o le langi. O le atua foi o mātou tangata mātou te whape atu. I lingi mai au manuia ia I mātou tapasaina.
Le mātou tāpua inga ne nei tai au se ia o lava ilo na whae wina. Mātou whape atu ele lei lava oilo mātou atua. Ona o lo lava suafa Yesu. Amene ma amene. Tāwhitai. Hallelujah. Good morning, church. Simanaya o le campa atato whanau lai whai. Praise God. Praise God. Wa amata le lato tausanga lua se fulu ono. Ile covering a le atua. Ai. Praise God. Amen for that. I whamai ia upo le nei pese. Soifua lo atua. O tatou te tapua I atu I le atua. Soifua. O ia e whaaleleia tatou wala. E mua I o tatou luma. Hallelujah. Come on. Let's go. Sauni so siva, so sa'asa'a, le nita ya le hatuai. Maybe inga le hatuai le nita. Amen. Luluina, la fortuina, alefa atu aleina. Olo atu anate abea, uile papa sili ona mawaluma. Te whaabau, atu yo aau, e te whaia lau finaunga. O lawa miotonu, e maia Yehova, e tōwhio au na. So e fua lo atua, so e fua lo atua, e whaalau leleia o wala, e mua io. Elo tamai. Elo tamai o lo alofa, o le fua e angia I o ele mawhai, e whai toto a se oli, o na manu malo I le taua. O e tama, e te whali loa au, I lo whale a pitanga. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna, fifi le mulo wanganga. Le aise au venga, tama whai mai, e manu malo So pese mai ai. So pese mai ai. Mai ele mawhai. e whai toto a se
So te vala au wina lo nganga pa ia le nei tai au. Ma so te mana o mia oe e te awhio mai le nei mea. E awhio I mato loto I le nei tai au. Mato watu mato vi inga. Mato tau langa ia te oe te maa.
this morning.
mo se la mane tolu. Lo ua ngai ia e whaamanu watu I le ali. O mea o mafoi o I totono ia te au. Ia whaamanu watu I lo suafa pa ia. Lo ua ngai ia e whaamanu watu I le ali. Awa foi ne ingalo se mea e tasi o ana mea alofa. Tato whawhetai. Tato tapua I le atua alofa. Lo uanganga whaamanu atu ia Yehova. Ombea umafoi o I tutono ia te au ia whamanu atu. E ofu oe I le miinga ma le mata o fie tamae. E paia,
Sanga boy mato. Elulu wina for your mato tino ina ya tolu asef wefu ya mato. Aya fa ofuina mato le ami otonu mayate oe. Oh, we glorify your name, Lord. Selofa ina te tele olene yalofa. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Mato te alalanga ya te oi. Fai mai la upule nei tai oi ori o mato loto ya te oi.
E whamanuina la ua whio mai le taele o mātou loto. Father, we thank you for your glory. We thank you for your kindness. We thank you for your glory upon us. Olo mamalu. Olo wiinga mātou te avatu ya te oe. Ile nei tai a olo mātou atua. Pati pati atu o lima ya te. Yes, 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 yes. Alalai foi lalo. Elelei leli. Can you say amen? Yes. It's wonderful. It's a blessing for us. It's a miracle for us. Ele mafai ona vesea le alofa. Le alofa silisilense leo que Cristo Jesús. E uia ina whaingata ma mawhatia ma sasa ma whaingata o pō ma tu whianu o tua inga. E lei whawhiti ai lo tātou wali aisea le ngai moni le alofa i ante oi. E moni le alofa i ante au. Mana ia le whiau le sale na tea. Ape whiau na tatala atu lo loto i le atua. How can you say, I love you, Lord? Ape whiau na e tau tatala atu i le atua o te alofa i ante oi. Se toi wha manatu a mo oi ma. Ma ia ma walunga o le tātou e ka le sia i ona tūlanga whalupe. Sa ili atu i le atua. Search God. Sa ili le ami o tonu o le atua ono whaopopo le o isi mea tele i ate oe mono wainga o lau whanau. Everything. Yes. God is our creator. He is our loving Father. Alea na oa. Ile sa tauro. Ile ifata ngā lofa le atua. Tasi alo na Yesu. Aina ia au mai a. Ona e moni lo na lofa i ante oe ba. A oa mai tā ua le nei tai au. Oa mai lau fo lau ngore a mataino le nei tau sanga. O e alofa ea i le atua. O e alofa i lau toa lua. O e alofa i lau whanau. It's very simple. Very simple. I love you, my darling. Ai tilo i lau tū malawanga. O fua mai le alofa. O fua mai lo alofa i lau whanau. O fua mai lo alofa i lau ainga. E mai le upo le tua o tātou o tama o ulu o ia o ainga. O a mai lau taita inga. Ai manatua i le tai ao le dai le tātou anga ia tu le whamanatuina o le tino. Ma le toto le tātou o li o Yesu Keriso le whatanga whaia i le atua. Le taulanga e tasia e afe. Ia tapena ai lo na alo. O Keriso Yesu fai mai e whapele pele iai. Aia. Na whaalo na lua e le atua lo na alofa. Whapele pele lo na jali. Ai whamua e le atua lo na alofa ia te oe. Ia te au o le tangata e angasala. Mana ia le amataino le nei tau sanga. Tātou tā pena ma tātou sa ili i le atua. Walau atu le tātou au whainga aluenga. E su mai mo le tu whaino le tātou whamantunga le nei tai au.
Mo petel mo fai po sumal valu mal sumalaiba. Pai bailon fai tawina fa bea. Awa wo to wi loa le to ngi olaina o to wi mea e pala. Ole ario po le auro. Nai la o to wa mio le a nga na tuina mai o to tama. Mai la tala le tus pa ia. Ele mafaya. Ele ario po le auro. O na tatongi lau sala ma lau sala. Why? Le nga o mea ia o mea e pala. O mea e mawai. Mai la tala le fai fea. Tātou sa ili I mea e mautu. Tātou sa ili I mea e mautu. Nona winga ia tātou tā pena po le ale finangalo le atua ia te oe mau I le amataino le tausanga. Ai manai al fai upu le fai mai. A o le toto tā ua o ke riso. Pei o lo le tamai mamoe le po nālawa. E le ai fo iso na leanga. Mawalea. His blood and his body. That's the only way we enter the kingdom of heaven. Paulo le wala te tala lo tanto wali o Yesu. Dato sauni e talia le fabana tuina o pupo ngao le tanto wali o Yesu Kristo. Malona te tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. Le wala io na tato o e falsewe tato sa ai ma malia ne tai au. Lo tau lau fonga fia ma lo tau sa fia. Vi ia le li. Ona na o a ilungo le sa tauro. Ona e moni lo na lo fa ia te oi ma. Hallelujah. Pai wai tau li maina le tātou whamantunga le nei tai au. Matu le nei minute si o tātou mawhau. Ta tala lo tātou loto ma wa ai I le tauranga ta pena I le ali o Yesu Kristo mo oe mau. Hallelujah, Father. Thank you, Lord. Mai upu whapene le apostolo Paulo le kalesi e Korinto. O au foi. Na o maua mai le ali I le mea na o tuina tua I ate o tau. Le lava po na whalataina I le ali o Yesu. Na ia tango I le areto. O ia whaftai. O na tofi ai lea ma whai atu. I nā tango ia. I nā ai o lo tino le nei ua tofi masuia o tau. I au tau whaira nei mea ma wha manatunga I atea. Tātou sauni e talia le nei areto. E tātou talia. O ia whape fo le ipu ina wa umona ai. Ua whape atu. Le ipu le nei o le whenga in fau le ilo toto. I au tau whaira nei mea ma whamana tunga ia tau ia so umatau te whainu ai. Awa o aso umatau te ai nei a reto ma whainu le nei ipu. Au te whailoa toile mali o le alii se ia fia mai oia. Ia tātou whainu iai. Male nganga le whaftai. Hallelujah. Ma fa atu le nei 5 minute.
Mātou te ioe ma amene I la ua fio lo mātou atu. Awa o lo walofa I le mawai. Oe tapena ina ai o lo walo e totas. Ina ia le whano I mātou o e whatu atua atu I ante oe. E o mātou maua le ola e whapawa. O le tau sini onga lea ua mātou tapena I ailo mātou atua. Mātou whaafitai, wa mātou talia, wa mātou ai, wa mātou wheinu, wa malie o mātou tangata I lau pule, whaasoa soa lo mātou utua. Iawi ia oele nei taia. Ia whaamanuina lo suafa e whaapavau. E whaapavau lava. Whaamanuia le mātou tapo inga nei taia. Ona o Yesu. Amene, ma amene. Alleluia. Sia mai tanto pati mo le tanto worship team. Le nei taia ma lo whaafitai Amy ma le tanto au. Ia le tua. Ia wala watu o lewa na sauni mai anai tamaita I o le maota. E se lo tau lali leile nei taia au a fia maia. Ta la mai o ao se ia ao mai le tanto foai. I le nei taia au. Mai tavita ele salamo se laus fulmalua fa yupo iva. Wa fa salalawina ia na mea ma watu ye matitiva. E tu maula na mi otonu e fa va. E fa mau lunga ina lo na nifo male mamalu. E mai le tala tu spaia wa fa salalawina e ia na mea ma watu ye matitiva. E tu maula na mi otonu e fa va. E wha mau o lunga ina lo na nifo ma le mamalu. So se tangata lava e foai ma le talitonu I le atua. E tapena I le atua me le lei moia. E tapena I le atua lana whamanuyanga I ante oe. Ma o le tangata I usitai lana upu. Me lea, ia I lana whamanuyanga I loutou pa ia ma loutou mamalu. Ma lo le onosai, ma lo le lafo, ia sumai, se I talo e whapa ia le tātou taulanga. Tātou te talo. O mea umalavana e umaia I o mātou tangata. Mātou te toe watu I la ua fio mea na e polo ina I mātou. Mai lo mātou wanganga whaafitai I la ua fio le nei wā yaso. I tūpena e umaia mātou te ola ma tausia I o mātou a inga ma mātou whanau. Awa mātou toi a watu se isi waenga e peona e polo ina I mātou e tusa o la ua fionga pa ia. O le ala lelo mātou atua, ta talo ai le nei tae ao mo lau wha manuyanga I lunga. O lau e kalesia I ona vaenga ese. O e na lafoina,
ma le usi tai lo fina ngalo le atua o tatalo mo lo whamanuianga I lunga ia I lantou whamanuia ia lantou ngaluenga whamanuia ia lantou whanau whamanuia fo le nei malo au se talia I tupe o lo mātou ola ai lo mātou atua whawhetai tele ia vi ia la ua fio e whavavau lava amene ma amene ia le tua ia ole avanoa sili leo na taua ia te manatu o leva na ia na e fia whaafafonga I le upo le atua le nei tai au ia amai whaatasi se tātou pati whaafeiloa ia I le tātou whaiaonga Pastor Fiso Pelite ia sumai mo le upu whaawina le atua le nei tai au whaafitai Hello. Io te fatalo fatu nei tai au le pa I o le tātou mawhitanga. Ia. Te lore o le haia fo tātou ngone I nare tau sanga fōure nei te atu. E isi sa malanga atu I fafo. E o isi fo I sana nofo ai le fale. Malanga mai le fale lai tua le fale lai luma. Pe malanga I fo le spito. E tonu la whawhitai talo si o maua se tau sanga fō manuia. Tau sanga fō toi a fua, o sau sang fō e tātou toi tilo ai, e mawhai ana whai si suinga fō. Ia, whatalo whatu le pa ia, maru I whai launga o tupu mata mali I oe, mai se fōi o e o mawhai o nasi asi mai nei aso, mai se fōi o le sunga ia wili ma le whaletua, tātou e mafuta nei vai tau, langa mai Wellington. Ia, whatalo whatu nei aso, ai sau patipati e vi ia I le tua, tai leli ilo na ngalofa malanga le nei tai au o le tatou feau nei aso o le soso oina mai le o le feau sa fai le last week sa fai le tatou senior pastor o le woman fata tia la fu o le tau sanga le sa mata mai le salente nei o le oina le o nga tupulanga ele o oina la na tatou fanau o oina hoi matatou tatou yo matutua o grandparents or parents ia se yo o tatu whanau wa alelein tatu wa o ina tatu whanau fa pena hoi nana latu mawai atu tatu ai wha awau ele vaenga lea ngā ruenga mana ia leo leo o ina o tatu whanau ma whanau o tatu whanau le finingalo le tua ai leo tatu finingalo ia whaftailu matu ta mane yaso o mea matu te whatatia I lalo mea umai mātou te ifo atu ia te oe. Pe ona whai e to ina e luas fu malwha, na lātou tu ua lātou no whoali, tu ua lātou mamalu, whatatia I lalo lātou pale, mea umana watu ia I lātou, a ifo atu ia te oe. E walane yaso le tua, oe e ole mana, e ole pule, e ole tamau ainga, o mea umalava, o le malosi, o le whamalolonga, o le tali o mātou te talo. E mai a te oe lea. Wana oe ai mawhaia o na, e ao le sami, e ao le vai o le sami matu atu I whare te wai o loa, I le loloto. Na oe foi mawhaia na e apa atu, I apa au o le matangi ma whatonu tonu ia te ia. Nei lata e ao le tua. Mātou langona inalo ma malu, malo siri ese. O e alofa fua mai ai mātou, o le tangata ang sala. Nei tai au mātou o mai mātou te fia, whai manuia mai lau o fio, mātou wala au le tua, tō mai o manuia mai langi, ki wha manuia mai mātou, mātou e maise o mātou ainga, o mātou tau ainga, o e umai tau mai ai mātou o te tonu le nei whale, i o wha manuianga mātou mantua, voi lau au na mai whale tua, au lo ia I le tō ngā lau a pinga le au tala vau, ma le au mamātou whanau. Ia o manuia, ia o whamanuianga pui ma malutia I lātou stei me tue fo I mai ai. Ai vi ia lau fio, ono lau suafa Jesu. Amen. Ia, le sa tatu whalongolongo I le mai aso lente, nei sa ta ua mua le kālena hoi le ale.
Ai utai Jewish calendar. Awole kalenga lima fitu wa wono 5786. Ai titilo la yele kalena lea. Tatu whapele e isa tatu fisili mfaina fisili ai. Ala meu kako wofu e kalenga lea yuka yele fiskako kalenga. A koe manatu lo le tala le ale atua sa whai Abrahamo. O se wha manuia ia te oea. Manuia. O se whetu ia te oea. E malaia. Me la le kau ke oa ie. E afoi. E kau whawhoifoi atu tatu sanga i mea lai whai Israel. Israel lai vi i le atua. E le la kalenga le kau 5786. Leo mai e me i o lau upo o lau connection po lau fisota inga ma le atua le tata ua le vasalente nei pe ai ua ngalo Ia, o le 5786 ata te uofo i lai le whauinganga o numera ia. O le lima e tu so le whaia le o se fesuia inga. You need to change. 7, o le completion le po le wha atoanga leo mea uma. O lau mou mai lea, e alana maua le atoanga. Pea whaia o le manatu te li liu. Valu. O le transformation lea e maua la transformation. Pea fine ngalo e li liu mai oi. Ma le ono, o le tangata soifua Ai no siri la meu fai o le tangata soifua. Ia, si tatou o ia. O le tatou whaula nei aso tatou te munmurita ia le mele sa mai le veasa lente nei o tui foe. Monica le tatou slide mua wha mole Tatou tiro le tatou slide mua. Ele o ese ama mele sa fai le veasa lente nei. Sa ta ua le sunga le whengai ngai o fusi nei tai au. Le tusia. E sai am ta po lima sfuma le fe mai ala mai wa ka le luas fulu ma le ono wa ta le luas fulu ono sa ule le sai lima sfuma toru le fai mai o popo ngal mesia le fa pe mai o e ter toru ma to upo e to longo atu fa solo mai ale se yo mai popo ngal mesia mai o manu o ia o nuti moia to te manatu o ia o te yo fasia le tua mo fa ta mau ai ngaina o mau tu la fo ina ta tu tiro le ile tusi sa mai ele tatu te tai nei tai au e a inga le lei ai me umai lima sfuma toru le popo ngal me si o lo lima sfuma fa le ai tatu tusi le sa fa ia le sa ta ua tu lima sfuma fa le fa mai o le tangi le fine o pa ele fa na o le tangi le fine o pa ele fa na fa ia tu I fo le isai lam ta po lima sfuma fa ma le mole fo mo se ma le lua ma le toru E rola ia umata tuspa ia ale foi su elo telefon ia wow tuspa ia o fiu su e po fe o le lo Ai man kua le mele tu el telefon ia mo el po a kwa fiu su el kuspa ia o pengal fale a kwa le se me malo lava Isaiah 54 verse 1 2 and 3 please A maua tu spa po molo tu spa sa mo ia o ela la maua tu spa sa mo ho le lo minga mo bua le fa loma I prefer that that's for the fantasy la fa mole ia pese oe na le fa fine pa sa le fa nau ia lo tele ma ia langa fia oe sa le fa tinga awa o sili na to tele o la fa nau ale no fua ile fa nau ale no futani o fetalai mai e Iova. Ia malo lava sa fai foi version ke ngai le tuxia le ai foi ko mai la tau su a upu malo ka lo fai au lo dunga ia ta tutilo ia luga I fa mele le tu or educating the generations no winga ele na fa na o le si nga tu pulanga le o matu ai lunga fa solo mai lalo fa solo mai lalo lana e awan wa iske mi ka fa pe mai matu ma ku le ko mi mela o winga no e mana o mio na tatu adjust le mela o i tatu fa na va ko ke mi wa ese
It's different. Taulan tato malama le mele wo I whanau. O si kai mila ka kua inga whape kaunga whai mele sa ka ko whai mai. Dei waki a ka ko aso. Dei sa la roba I lunga o le afoi. O le messenger messenger tangata wa misia la to whanau lai o lunga. Whai kari o mesa kuroa. Parents, hold your tears up. They need to be released, discover, explore, and hope they won't explode. Ioi, o si tebi tātou tau fio fia tātou whanau, ala ua lewa na fia alu. Sometimes they need to die in order to resurrect. Pide manga ia. Penga hoi kākou. Fiu e whai atu ele salamo, se longa ala e oti, whatau am whainto e tu. Ea tatu tiro le tātou maure lunga I, for my love the Lord with all, Isaiah 54. Tatu tiro le iei, o le whaupunga le whai mai ai le, tasi tātou o tasi ala I tua I le, te te lorem tau poe ono whamole. Tusi le sa whai last week te te lorem tau poe. Sa rolo siri whapea, how to love the Lord in your family, whamai lea in all, with all your heart. Open whamai ai le tusi, store them in your heart, not your head. Te roe le tausi siri fia e kele lo whai longa, ai wad ke leo le urua, e tu loa. Tau le to ida whai au mat whai angsa ia so I whamai mea call improper fraction. O ke le lunga, le kiki lalo o te le uru. Ai le mwhai le tino ma le anganga o le tau ave. Because o ke le maho whau, whamai lola ia lea, o le sia tua O ke kakuola ia I bene whamai. Mai lolo talala sa wai lalo, le kong kuspa ia. Mai impress them to your children. Sorry, this whakama o mea ia o wai nai whale tolu I mea ia o technology ia o ele leke le technology. Se saule whaala mai whasa mo whamole whamai impress them to your children. Sa o leia e mawhaina tātou ta'o atu I tātou whanau e te alofa iai. It's different from confessing to them. You love them. E o ai le atua, na confess le atua I luma o tangata, o te alofa I lo atari. You see that? Ina ua fio, ina sau Yesu I lunga, ina umana baptiso ina Ioane. Whamai matala lolo langi e whetalai mai le atua, he was confessing to the world, confess mai le atua, na tau mai le atua I tangata, it's different from, ese mai mele lo whaku so ai lo kari, I love you, that's it. Ese man mele o lo tau tino atu I lau whanau e te alofa i Ke loi, e te bi, even though wala popo atu ia oi, mawarulunga atu ia oi, leo ke kele atu ia te oi, sao atu ia te oi, malo losi atu ia te oi, but inside them, they're still babies. Sao rei loi matua Lo le leia ma ko they're still babies. Kusape whai lato whanau, they're still babies to you. Awalane ngalo ia tātou. Isi kai mikau ke pisi tātou me whai. Ko ke concentrate isi mea, isi tangata ai ngalo tātou whanau. Lai lonely ai tono tātou whare. They are lonely here. Because ua misi le fusi. O misi le kisi. Ale ta mamari tina. Kasi lau o kako wango e fusi isi mea. Fusi ako o Facebook. Fusi mai disi whala lawe le whai o. Fusi aku se doa kupo lar kala me lea. Ai ngalo I tātou whanau. It's right under our altar. E le hapela o le anga kako. Le ai. O mea ua ngalo ia tātou. Ke vai lai te li liuro le tula confess to your children. You love them. O isi kai mi. Ka confess e inga o mea nga. Ai le ka ue ka ko me se. Musu a ka o me se I tabaki ki o. Ko mai whapunga o le whai mai. E whapunga o le tau te whapea. E le o I e whanau ia. E matua But, e whai le maur kuspa ia. Ai e makua vingi moko aia. Wa whare kongo ia o loa whanau Mange e ngia ngi fo whangau. O tātou mea se na whai. Wrong decision. O decision wale e whetau na whai. E a whai ngai whangau. A te tei ngala, we have to confess I tātou whanau. Whai e sao san, o au ke kua I so o anga luenga, au ke wawenga o waru whare. E whainga confess so pega, lia ia. E ke musu e kau ngai ka mai mea ngai lo whangau. Le lopo le mea ngai kua I so o e wano wakari le aonga.
I di wala o ngai sola because e ke alu o e ke alu e di afarfa pe venga confesse o la wa bi o le Fiso o lo ai ka lo su ro po ai do le affected ai ka mai le ki ke la ko la ai le ya karkasi po ala ai but feel with your health but because you have to confess to your children. It's your children, it's from you. I made ko ke muso e fai e ke o fa pe o fa sa o mai ma ko ka mai no. You need their help and they need your help. E mana o mia ta tau e fa na ka ke nga mia fu ka ko fa nga e la ya se o vinga ka ke o fa ma popo ngu fa ma popo le kare sia fa ma popo me fa ma popo lo nga nga ma le pe what's the use? Ako ngeki whakasi la matua ma whanau. Te unity, ngai wa aire iai. Moko ke le ar swinga. Ia last week mako camp. Mako ma fio ngā kaula papa ma voi. Ma sulu. Ta matua le mana ia. Ian toi mai le siwa inga leo wawe na matua no foi toru po. Mako fai tosanga fowai o le po lea. Right before, just before 12 o'clock. We had a good talk because matua bele fai we have to talk, sort out things. Sort out me so lisi tau sanga, I plan me fa pena. This was one of the productive talk we had just before New Year. I all push or ko nga walo matual me sa matuye. Ma ngai if I vola fireworks se lisi va ngai lisi wa ko kumu le campsite da. O toi mana ia le matanga. Ma sangia amatu tala no ka sialu aso ko fo I vol me masangi. But our talk there, we did it again, confess to him. Confess to him, we love him. But me se ma o te se sa fai. Ngake le loa la fa pea, o ko angelu o makua so le le loa. O so ka poi mar sifi. Ya nga wik se me ka poi foi mar sifi le lo fa ka makia. Ele wata taula yai. That we see the change and we got a message that he got the award of character influence or something. So yeah. But you know tole mata fapia. Ele fai meia. Ele ai mas effecti lungo tatu fanau. Ele fapela ka ko ifo ka ko farau, but we got the responsibility. Lai sa lei ko ngol kuspaia. Ka ko me fai. Ai ska mi ka fa maloa fa mai ala o le fionga ai. Yes, fa so fa fa ngo makai nge ya kako. En fa ngo me ka fa ngo ya suya. We look after them. It's from us. But fa solo le to ne lunga ka to slide fa bol mole ya. Ai di si dai lu matu fa bol mole. Dai tu at. How to love. Ya let that for my talk to them and teach them. E se lau tala no ya. E se lau wa o ya. Sa lo le mal mele pito le lalo I. The problem with the questions. E mantua. E questions I liba mas e tatu o langa atua o le a o fea o lalte mina tupu a. O tamala e tolu. E mainly is for information. E te loai pola mena tupu mele ha fea o fea sa tupu ai me va pea. O le problem lai I. Na o pau ai of siri tau o ina tatu whanau. A siri le kon. Inga ha malisi fa mole a e so tu. Sa lo mal melo na lua. O le hao ma le wai. E mo ko fa nkanga ko fe sofia te musu fe sofia. Winga lo tala ta o ma kuspa ia. A o mane ai une lo walo le te sanga sfundu ia 12. Pe o I o tu le alu lo le vesela ko le veske. Le fa kali mai professor le fa la inga. Ile alu se lo ku lo nga ko. Ale ngā ke ala kui ole whakari, mele psychology e karkongu I me fo to the ancestors, they talk to the ancestors. E le karkongu se tuka, o kamanga le la o olau whanau. Fesili lo mal kamanga. A se ana mali wa Yesu I lungal sa tauro, ai le ngā whapea mea lea kua, ia mangalo ko ang sala, that's it. Ia le lolo kari. So where's the problem? Because tatau te le whamalo ma, ieno le how and why. Don't just memorize the Bible. Oh, not memorize, but also dig deep. Ele fa pese ke le tato
tatou malama. Ai na ia tatou loa ai tali atu le lau. Wai siri lau sau, dako ki kilo e lunga. Ko sau malama. La fa mai upo kuspa ia. E fatu teleina malama. Fa kup kreinga fo le ambe leanga. Sina pai po o siri tangata ile kua. O inga fai le kua. Poi la sa fai le kua. Ia fa felanga kari lebe. O fisiri na. Ma fisiri fa pe. Ala me ai sana mali wo Yesu nunga sa taru le nga fa pe me le kua mangalo ko sala umba. Why? And ato mai ata tatou tele malama pe fa malama ye pe finga kali fa malama tat fa nau. La ko fisiri fo professor me nga ko o mai lo makamaki. Wa esi ale belo fe be o nga e tele na fa longo bisi le me te ngalo ya. Ata to le tala no ata to fa nau ma ko ngiki e ma confess ye ma mai la to loto tonu. Ele fa longo me ka ko fa longo fa. E fa longo ko e o foi la ko studies e fa. They listen to their friend what to study. Desa fa la tala di si aso. I la right. A fa ko struggle po la me ta una na study ai. Look at your parents. Ale tu tilo yo ma topo a me la le lei. O me a fa le lei se kuka a lo ka ba lo ko winga. It's in you. Ale nga fo lo wa hinga la me la le lei lo wa hinga a telo tamati. Wo kilo fa lo ko la ko friends. O mai lo fa me la ko friends o fa me le ma ta upu le ma ta upu le. Ai wa fo feio. Because ole lusi the connection a ma tu am fa now. E mana o mia te mi fele lunga lo ai ka ta no ai lo fa now. Quite closer. And they they open my lot of tamati ate oi. They will go find somewhere else open a lot of fana. Pena ho ya oi a fa ko ko inga ko inga ngo fu ko ngale si ka ngo ya inga ka ngo le What do you feel? They will reject wale ya foi. Wale ka dia oi ko ngole inga. Ma lo le ma sa so lo ko yo ole la ko ya so la ki ole la ko sa wa le ke e sa ko lo ko ka dia ya because ole oki kongu I tono la inga. But ale lei le connection I tono la inga. Ke vai foi e manguia me uma e ia fa fita de o ia. E a voi. E taia o e sa vidie ka ye lu fle I. But it still stand. Still stand. Man tu le ya. Man ko le me le. Le tolu la mo. It's about information. Ai o mai le lua le. It's about revelation. E maua fo ia revelation le korula le what, where and when. E maua. But a alu la fa popo e male lua le. Maua lo revelation is more deeper. Ma fa na I loa isi me te I lo mo la ye kongolo ai ngai te I loa Fa ngai lo connection o me sa me fa pe ai. Ai sa me na le fa mai Yesu fa pe. Pe fa fena apalai le tala le Yesu tono lo ai. I want to study our toru le mo mo ka ko fi study the what, where and when information. But go to the why and how. Asiana mali wa Yesu. Asiana mali wa Yesu. Asiana mali wa Yesu. Yeah, this is like that so I found more. Ole o ila. Tato e lua fa ia change ka to fita le no I po fale I ta to fita le no ye disi fale I la ye ma to fale tapenako o le tapenako le te bio mose ai disi tapenako le te bio ta vita tapenako na le ai se e le lu mai na o fale na I tu o le atola au pa le te bio ta vita al fa ale tapenako le na fa mai le tu ya mose tango e fai winga la tapenako le o le tua fa tonu mai le tua me ti tiro me tonu I mata mai ai I le o le mai lea o lalo I o pine vo le sata o le salente le sata o manu ya pex fo I fa le tu I la o pine lea ale connection o le pine male o le pex le male mano o le mama e ele ti tiro le finger fa sta vai e mama ti fo I fa le fa tau mal fa lo there's a ring e connect le connect le ring si me umanga la ko connect le mano ku ila there's a reason ele mafu anga na fa mai le tu so se me ai I connect la lo pala e ele mama me umai o pexi mano me umai tono fa fa e tala no mai ai Yesu ele ngata o ele tono me sina pa ia o le me pa ia le tata fa tala ho disi wa te ia me umai tala no mai ai Yesu o le pek o le manoa o le pou
E o rungo mea ia. O mama uma ia ia irunga i. O winga le mea le mama. O lau whenga inga ma le atua. So se mea te aro i le atua. O si lau whenga inga ma le atua. Tiro le la whamiku se lau kuse salamo. Whamai o le atua i anga whenga inga whamaoni. E le pepelo la whenga inga le atua. Tau ti tiro le whaftafa i le atua. Mea umai e seki mai i. Tala noa umai e Yesu. Au i fwele whasanga i whea. Sa, ma ngai ngai ko ke mangkua mai whawhekai. E whasanga i sa, langa sa e le ngā lua e atamu i whafo. Tu e malperu hui lea. Lana winga la. A tatu toi foi mai, to you turn from the east, go to the west. Ina ia talia tatu, e le whapera whasanga kia runga oi, whefo, i perkangia, a kia inge o skaria. No, it's your turn, your spiritual turn. A ele li liu a koa la, a kua nisi mea. Ia, lua a koe whai, a lua aso, a koe whai fo. Mea o mala ia le whai mai le atua ia Mose, whai le whale whetā whai, o le ata leo Yesu ke riso e lunga o le whangai ele. And there's a reason, a mai lo le atua o Yesu, e mai e tu i lunga le whangai ele, e mana tua hoi lale, se tu whai lunga le, ke nese lam tā upu e tolu hoi po suma le fitu whamal mole. Man tua tato mau le tato whai tau ai, whalau tele, le la tato otu e, le tusi le hoi whapea, whalau tele le me tu, wailu malu malu, whamaloa, whaumi maia, whamalo pine, ao mea ngai ko ngeki e mea ngā o mama, ko ngeki mama so se mea e ke ko ngeki a i lea tua. It's a covenant. Pewa le ntato ilu nge whamangkunga. Ko e renew were kako connection ma lea tua. Langa o kako kala i ta whai lea tua whamai. E tua o le aua. Lau whai aso se mea e ke whai mai ai. Ele umia ai whai a oe ia. Ia ao lai sue maritato mo se tui whalali si slide whamal mole a. Usually this slide is so white. This is your tent. Your tent, your life, your family, business and work. Le luka fo le lusuma. Luka lo e iwa por su koru le famaya. O mango. Thank you, Auntie. When you are set up lau fale e le tu. Lau fale e. O lau olanga. O lau aia, lau pisinisi, o lau ngaruenga o mea umana te aluai, o lau whanau, o oe. That's your tent. E mawhai ala na whātua, ki kira fwoi whale ia whai gei. E mawhai anga whātua le whale ia o ngoma mea ia, lea. Au ngoma me whakoa whale ia kūrunga. That's it. Ngai moe kong. Ale me mana o mia langa iele me oso mai, te au ma whakoa whale ia lea. O le matangi. A oso mai la whaingi tāle o langa. A vai ku fare kongo mai whangau whalong kaka mai ki ala ngā hoi tupu mai nisi me pe kupu me ke li mafo ingai musu e tupu i whanau ai kupu mai. Lea ngā la leo le mai alea, ma le pek lea, ai ko ngeki le ring. Kene se tolu wha pesuma fitu le wha mai le tua ia atamu. Le wha kule kua ia atamu, e wha mekala akamu e mai le finge ngai mai a kia, o le wha ngā mea ngai finge, o le wha ngā le piko ngā le mau ngai finge wha malmole a, inai tina. Whamaila ia leo atamu al finge ngai mea kia, o whamaila tua. Hoi lea. Curse is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Whamai. Wa curse le ele ono lea. O leang sala atamu. Whamaila tusi le tato e whamai whalau tele le me tu wailu whale ie. A kura lau whale ie. O istebi. E lau tele le whale ie na whai atu ele tua ia ke oe. Ai alu whasinga mai mea whapea, sa rol whali e kau lalo a. A te lele mea lea foi. Le elvia lewa e tako e prepare tu welo whali ie. Ke le whali mea mai le tua ia te oi. Whamai, enlarge the area of your tent. The area of your tent is talking about the soul. Le kala ngoa mai le tu wai. Al whalavelave. Al whalavelave lao o le tu wal whali ie. Ea, wanga sala a. E anga sala le, titilo lai lalo i fole. Titilo lai lalo i fole, al fale ie i. Kal me lai tuai, soyo. O mea lai whaia, o lai lisi slai whamol mole a. O mea i wha. O i tatano lai lea. O i titilo i lea. E tauna tutu i lalo le fale ie, e le mawhai le manoa, o na pipi i sa o ai lalo le palpala. A tatu o le tu fale anganga. O le mafu anga rina le pi sa o le manoa le whalo mai lo fale ie. Anga i lalo le, ona ele o ise pek.
O le pek, o le pine hoi le tui, lo pa fai te i aloa te campa, pe ke vai aswa le ie. O ka manga ka haufi e. A ti tilo i le whaingal fale i le na whata i ta i mai le atua ia Israel. E reo e ria i lanos wha vai. Ona, lai tau mai le temina, e whewa i Israel. Pa pe whale ata tau. O whea te alu iai. That's the area o wala au o le atua. Whea te whaingal wenga ai. O le area nai whaatua i lo fale i tono alo ngal wenga. Ai ki kilo lai ai i le ele lea. Whai lalo siri whale anganga. Ai se awa tutu i ai le pine whamai. Piers. A tutu i le pine lalo. E ki ngā e ki ngā le le. Sa o. E ki ngā le le anga kiri longa. Langa laua, langa lau kuku i le pinge nea. E whala lisi slide whabal mori. E tatu sawa i mai tent, o oe, o lau pisinisi, o lau ngā ruenga, o lau ainga, o whea la vai te iai, o lau whale ia na. O ropes is your connection to your tent and pegs to the soil mantua. E sau le rope, e sau maia, o le afoi. O maia ia la tau te konetia le whale ie, anga i le peg lea, e tutu ia i lalo or a place to stand, work or your family dwelling or inheritance. Kenese la sumar toru. Ia, curse is the ground because of you for my wama leia le ele onora. Elan fale tonu tato me fai. Ono ka kong sala ai le kau kau. Kau kang sala ya so uma, pa te fe mai. Kau ka kong sala ya so uma. Deny yourself means kau ka kong sala. Deny yourself means kau ka kong sala. O pegs la, all you got must be connected to the peg. O le pek. Le nau tau tusira lo i. O le simple o Yesu. Simple o sa tau peno ta o tono o le tapeneko. Mea matala noa mai o Yesu Keriso. O le pek le tu i lalo o le maia le ta au fiele le hoi. Pa fo le koriat. O mea mare iai e tala noa mai a Yesu. Wanga salala le ele. Ko ka kikiro le whenga tuai le amatanga. Kuli fafo atamu na uanga sala. Kula lola ngelu i. Talolo siri fa fianta toi o tonu ole foi. Ole etena le. Le etena lola le sa faila matanga. Pale ole etena la le lola fa. How can we go back in? Ale tu ia ila lola. Ale tu ia ila lola fale ia fa ngai me yo pek. Ele maula. Ina ole pero siri le sa faiatu. Hi ulolo walo aluloli inveske la kulo feko ai leia mal professor la ngofo i makwale fa la ngai le ko se ko fa me le se ku o mai me vale me nga o va venga me ta tu aka ka si mai para me fa vale fa pe la sta to tali tu soleme kali lolo ku spa ia fa la ve ka ko ke fe o lo to ye ko te pini read study ask God facility le tu ma fu angale na maliu o Yesu sau lolo Yesu, he is the pek. Le fa mai na fai mai ale amatanga, mai wanga sala le ele ona o atam. Oni sila te me le manuia tatu meo fai, because e ia yang sala le peo fatu, o kau ka ko fangau, e ika ko te se na fai o le wa fai na ila to. E i tatu fai unga rasa fai amalo tatu, o iskemi kak fai unga fai, o fefe le tūle le lava tatu tupe, fefe le tūle le tilo mai tangata, ai a whahi nai tatu whanau. E a whahi nai la tu whai unga. Ma tatu whai unga ia kau ke musu, e tala noa tatu whanau hapea ki kilo mai kanga se voi o le li, ia se voi le kala ngoa kamaki. You have to talk to your children. Kala ngoa whale, e lor kala ngoa whale o ke kia a mai foi la tamai ti whalongo mai wa sui lau tau ne ke lua kuai. Sui whale tau ne mai tamai ti. Whalongo whalei whalolo e o le mera i o le whalolo mo tamai ti au e mawa mai ate o ko meki a pe a sui. And it starts from you. Tatu ola i le peklea. O lea lai fia wha mangalo le angasala le palpala. Ai le iloa pe whawhenga ko ngeki ai lea foi. Le maia lea se i mau wailu whale ie. Sau loleo Yesu mena na sau wa Yesu e alua se yo o lunga le sātauro se i maliu. O le glory, the glory o le atua o Yesu o lunga le sātauro. O lunga le sātauro. That's his glory. The glory of his resurrection was on the cross. O le mamalu o lona toitu o lunga le sātauro. Langa ana le whataunu uina o mea umai e lunga le sātauro.
E le atoa le mamalu le. I lunga le sa tauro. Tasi asi fo isi tala Yesu te fia o mai. I lunga le sa tauro. Le sa whai tala hoi le Yesu matua mea umana na whai tala Yesu lo utamai. Alo whaki ala kou. Wha mangalo koe la tau. Mea umana whai tala Yesu lo utamai. Lo utamai. Ai ora ka muri a whamai kala Yesu. My God, why have you forsaken me? That's the peg going down, piercing to the ground. Koe fo ila tusia. Isaiah 5 suma tolu fa mai o manua o ia o momo o ia o no tatu suru tu la fona ko aso ku la fonga ka anga sala tangata anga sala hole lele anga sala tatu there's something e te rei tau o ile tua e ke fa longo ko apise me loka o me o e ke ka uno le mele ke fa longo pi ma tala se me pi wow because you confess it sa lo Yesu mali ulunga sa tolo. So le suru mali ulunga sa tau. Mea mai ana tau ave. O lo le mebun buri le fa mai lo Yesu. Lo ua tuai. La mena i fa pe mai lo ua tuai. Le fa pe mai lo utamai. So lau ku lo le Yesu il fenga inga mangkol fenga inga le sa uta ua. So se mea ole. O le fa le fita fai. So se mea ole tenji le peka le fa kau mai. Le yei mama. O le fenga inga nga. Sau lo le Yesu o le fenga inga le va o le polonga ma le matai. We are slave o tatou polonga I lalo le angsala. O tatou polonga I lalo mea tatou. O tatou, we are the masters of our choices. And we have to suffer the consequences of our decision. And whai hanga whai kako whiwhiringa nei a whai a. Ai are the consequences of kako decision. Sau no Yesu mali urunga sa tau. Whatau nuku ai leo mea o lo le lunga whapea mai lo utama, lo uatu ai. My God, o ina tu o Yesu o i o le polonga, o i o. O i o le tangata sala. Ina ia mangalo le la ku welo fale I. A koe whaina a ola le taime ke sa wai oe le ka ko olo le tusia luka le whai mai o sevia muri a tau ea. Whawhiti o ie te ia hamoro na sa taulo. So that's your pek. Le laua mai lau pek I lalo le peka Yesu ke viso. Kai mila ku ia lalo. O mangai ka uawang sala. Manguia le mea umang. E te whaia. I tira te manuia lo wainga whialo whangi lo wainga e lo wharisi lesi. Ai le kauna malama. I kiro koe manguia mea uma lo wainga solo lei mea uma. I kiro e malama lama tangata uma o lale mea tupu. Ngale fia malama lama tangata. They go out and do it. Without fighting. O isi kai mea fususua ki kiro kunga. Ia, o la kankala manguia mai lisi aina. Femisai ki kiro kunga. Nale wa whaia ina tangata la. Ai sila ainga la ka oi. Because I can be some so au mana mariu Yesu dunga sa ko ma Yesu lo ua tuai I shall wait to la fo I mai ia cha because I ki kilo mai o ka ko kanka ku la fo inga al fa la o mana mariu Yesu ana ka ku manga ku o ta to wa ta to la fo ina no change our mindset sui ta to ma fo fau o mana mariu Yesu dunga sa to a wa ola ta to fa nau I le maliu Yesu ke viso, e tali tonu whanau o le maliu o le tu mai me umma papukisoinga le vai, papukisoinga le anganga, papukisoinga le afi. We have to understand those things. O iska mika whewhewe kau ke o ye whai kau ke whewhe, pe whai mea lea, o whamai lea tua o la sikia o le mea lea. Pa kau ke whewhe kau ke o ye, why? Tip. Ma le slide po le buri whamanmora. Ke kira la I le mele. Mela le tupu pe ale kuku ia la lo lau afoi. Lau fale ia lunga le whakaile. Ke kira kuka ka lai whai akuru kuringa malau fale ia. Ke kira kuka ka. Lea. La luaku la kor fale ia lau avel makangi pika se le aise manoa, le aise maia, le aise pek. Na tutu ia I lalo. Au o mala whai ngata leo langa. Le mela le kupu a. Mele tupu lo ainga. Mele tupu ia te oi. Laku la ko kuri le dream mariskanga but what's your own dream de le aku le ainga o kale lo pe fe fai o mena ku pui mena e ku le o lunga fale ia risi ainga fai e me fala lave o risi ai a fai le maia ma peko lo fale ia me lo le mete tu ai lo le o le tamai le o se posi lo le o le tina o le fautu sili ai le se Ia malo te lo fa una ni kai au. Au o ino tu planga.
Awa o tatou whanau kako. We still have time, I mean, still have time I kako o langa. Lea tiri tau sanga o roto e. Ea o ina I tatou tangata. Nga I kako o ina I tatou whanau. O ai whalongo kulawa o mai iskangaka. E rupe ese mela o iskangaka. Ai o le tatou whanau. A whaifo il profesa wako sa. Pefo la o tai vela ke iai. Ia na kunga o psychology fe me kalango ancestors o fa pe kalo fa eso. O fa pero ma fa are you all right? Kasi tala noa mai fa mai o kalango la ko ancestors fa la ko sa ala ko ia la ko ma fa le pa ta ko se mangi yo. Ko se siki. A o na ma liu tangata. Se tulo. O ma liu. Pa war ka kale se rua lunga funga le nga o. O sa kangi e sa mai fo ringo o ancestors sa mai fo ringo ka ko ma liu sa mai fo mai si me fa ka ko ngoi o. Ale ai ma se tangata soifua na ma liu. Sa le ko fe ruai ko kala ngoa mai a o kala ngoa ma lo yo ngala ale le ngala u. So we need to do something. Amal mole. Mo for your own good. Le yo lo wainga. Settle your tent. Ko settle le lo fle I lungo fa vai o Yesu Kristo. Kasa submit ka to fle I lalo Yesu Kristo wo mga maliu lungo sa to. Mai lo ran fa manga longa. Tinaya o sa pen fa mai luka ifa fa lu su mal to. O nga ambo lo le Yesu mai le fa penga nga ambo penga le ambo le so fua e ka vai le so lua o le sko la sa. Ye lo inga fa pe ambo nga le so fua lo inga o nga la skofi. Ya ai pisa la sko ngai. O mai lo le fa fu o ka pa ka fa mai ya ka kala ia le ka ko lo ku le ki lo mai ka. Ai fa le so ka ko ya. Educating generation. E le fa pe na se me na tasi le aso. Tu sa po ma tu tua tatu sui fua, we still learn the will of God. Tatu te awa oina mai ai mea umai a oina mai mea umai e tu sol fina ngalo le tua. Au ngā solo mai tatu tibi kunga nei aso. Iha, o te lole ai o fina ngalo nei na. Te fwe e se mea e te sida fise tūlanga se vaenga o lo ainga o lo wolanga. E te mena o miona whai e sau tala I le tua. E le whai mai ai whai lau tala I le tua. Wa o le maa losi o le melo le whenga inga. Le face to face. O oe ama le tua, o oe malau tō lua, o oe malau whanau. A whai sau suiso upu le wā, o oe malau tō lua, lal me kupu. Maa lor suiso upu. Ai ar whafsanga I le lei o lua ma le tua. Fai le le tua e me yang se la filinga le ta sanga le tele e me o ke loanga fai a e me o tele mala le Fiso li fai e ste e fai mai le tua o le la tu de fai de mele you got no idea e fa fenga fai o me la fai o lu to nga le e fai lo mai le tua e fa fenga fai how to do it because I to nga le tua le mama wole le fenga ngai ko ngeki ai mei o I lai sa wole fe au le tu e tau mai ya o fa fe ona manu malo I nga nga lo wai ka le mako I le fa longo mai le mele ke nga oi e lo se bele te mana oi o le fil nga lo ile tu spai e fa o lai na o la tu ola ye malui ai la tu so le tai au tu lo filinga a pe foi te fil nga lo ai e sa fa il version te nei I want to do it again today. Come together with your family. Fai le tua, le mena I tono lo fina ngalo. Fai le sau tala I le tua, tu la o se team tato pese. Fai le sau tala I le tua, pe o over hoia o pura o whanga, malo rosi au kala si o kōlua. Ale fai pesa o kofi, o wako I maisi mele whikau. O se whiwhiringa na e whaia. O ilisi te mewa tuaina sui, au o tupu. Mai alanta tu faratala ta le tu e Fiso ni mai le ale me ta tau na fai. E mele o ta tu manosi. Ai mai le tu al pengo fe ko maliulo Yesu. Ina Yesu tu langa mo tau. O mafai e lau bekle ye. Ona tu I la lo palpala. Au o mana fa mangalo ina. Ina tu ne am no. Na tu ainga. Ai vesi se isi na se me fia mana mi ai le tatalo ya. A foi na si ai lo au pe. Pai loi foi tatu te talo vatasi ai. Thank you, Lord.
Whaftai mātou ta māne ne yaso. Mātou talo po mātou ainga. Ta mā o tina o whanau. Mātou grandparents, mātou parents, o isi o whailangi fo lauga. Mātou te talo re ne tai au. Tō mai langi manuia whamala malama o mātou mapu whau o mātou loto. Whawhewheo mātou tai o mātou ainga. E ei matangi o mai e. E tai ai o mātou whale ie. Ai ama maulelei ia manoa mapine o mātou whale ie ele. Pea e whamanuia iai. E ui ai na ngatete. E ui ai na luluina. Ai le whale angaina. Mātou talo nei tai au le tua. E suafa o Iesu Kiriso te talo ai le tua. I lau whau unga. I ta mā uma te tono nei. Nei whale a maiso le mātou e kare sia manisi o le mawhaina awa i mai. E le whau unga e taitai ai o mātou ainga. E alofa ai o mātou ainga. E alofa ai mawawa ai i o lātou ainga. Taito tasi whapea fo i tina. A veo se fautua le lei.
mai ai lātou upo le ola e te tai ai. E wawai e lofina ngalo. E ngalo nue whatasi ai maisi a inga. E lofina ngalo. Na ia manui ai o mātou ainga. Talo hoi le tua. Se wasiasi mai le nei aso i lau whamanu ianga pe o na mātou. Wawai ai le tua i lo li lingi mai ai mātou. Whamanui i o lātou ainga. E toi fo i atu. Talo hoi mātou whanau nisi o lo i le camp. Toi fo i mai mātou talo. E wha ua wina. Le iei o loa nganga pa ia, le iei o lau Fiso swani, le iei o lau whamanianga i te tono i mātou uma, se i o ai le aso e te toi wala au mai ai. Talo le tua i o mātou whale ia i a whamausa li, wha atotoa, i a malua i o mātou ainga, i a fusia i o mātou ainga i le lofa, fusia i o mātou ainga, i le whi oi oi ai, whengare ngane ai. E tu mau le vi inga i atu, nei tai au whamanui a mai lau fio, la mātou sauni o atu ia inga, talo le tua ia tuli loina lau upu, mātou mana tunatu ia i le au male pō pe o na, ia i lau tuspa ia, a mana tunatu le au male pō, e ola i tono mātou loto, ia, e lo whamanu ianga nei aso, whaftai foi moe umana ngāru nue nei aso. Tai le tua ono lo suafa Jesu. Amen. E tui nā tūle sunga ia pakusi. Ia, e roa, whai ungalor tātou saudinga Samoa le nei tai au. Ia, whaftai le su, mai whaftai tātou team. Ma lo lawa le pese, mai se foi tātou Musos, mai se foi o le tātou team i tua i o. Ia, Walton, whaftai mo mea uma. Whaftai foi lau Fiso soani, whaftai lau te talo. Ia, e se lunch manai e nei aso. Tātou te tilo le matango fio le tua a. Ia o mea uma, man tua foi, o lisi tu e ngalo ia tātou. O le tau sami ia. O le tau sami foi, whai ana te lea lea whaina i o tātou o langa. Ia, whamanuia mai le tua. Ia whatasi ova mautou.